Zaista večeras je predivno biti ovdje u ovoj našoj maloj sali, ali da budemo svjedoci jedne velike istorije, jedne naše velike Gradiške. I upravo taj predani jedan odnos gospodina Vujčića, koji je godinama sakupljao podatke da bi bili večeras u prilici da prisustvujemo promociji ove knjige. Knjiga koja možda u nekoliko zadnjih decenija, mogu slobodno reći, gledajući istorijski, gledajući kroz tradiciju, kroz nastanak, razvijanje i uspon Gradiške, najviše znači za našu Gradišku, koja pokazuje određene naše veze, povezanost, pokazuje da smo zaista jedan grad koji s ponosom može da kaže, grad koji je ponosan, jak, koji je nastajao na bazi kulture, na bazi nauke, ali i na bazi privredne djelatnosti, koji pokazuje pojedine porodice koje su bile posvećeni našoj Gradišci, koji su gradili našu Gradišku, koji su udarali temelje onog o čemu mi sanjamo da u nekom narednom periodu i postanemo, a da to budemo jedan mali srednjoevropski grad sa svim obrisima koji pripadaju takvim gradovima. Ali ono što je najvažnije, čemu želim zaista u ime gradske uprave da se zahvalim autoru, gospodinu Bojanu Vujčiću, a to je ono što je to zapisano, što su sve činjenice i istorijski dokumenti koji su sabrani, konačno zapisani u jedno dijelo, u jednu knjigu. I to je ono što ostaje za sva vremena, što ostaje kao jedan dokaz, kao jedna činjenica, kao jedna istorija, ali i kao putokaz nama koji danas živimo u Gradišci, mladim ljudima iz Gradiške, kako treba da volimo, razvijemo i gradimo svoj grad. Hvala gospodinu Vujčiću na jednom predivnom i vrlo značajnom dijelu za naš grad. I naše opredeljenje je da vratimo našu istoriju, odnosno i ljude koji su gradili našu Gradišku, da ih vratimo ponovo u Gradišku i da na bazi njihove i veličine, njihove ličnosti i njihovog dijela razvijamo i kulturne i društvene manifestacije koji će postati brend Gradiške. Hvala vam još jednom puno. Hvala gradonačelniku Hadžiću na ovim riječima. Podrška koju pruža sve ove godine nije ni u jednom momentu zatajila i izostala i to je, kao što vidite, urodilo jednim kulturno-prosvetnim preporodom Gradiške koji, nadam se, i u narednim godinama neće stati, da ćemo nastaviti ovim putem i uvijek volim reći slavni smo bili, slavni ćemo biti. Mi to možemo oslanjajući se na sopstvene snage, na snage susjednih gradova, susjednih opština Republike Srpske, oslanjajući se na univerzitet u Banja Luci prije svega, kao najvišu instancu proučavanja istorije u našoj republici. S tim u vezi su danas i sa mnom recenzenti knjige, moji prijatelji, profesor Vasić i profesor Milošević, koji su svaki put izašli u susret na svaki moj upit, na svako moje neznanje u nekim momentima, izašli su u susret i riješili smo sve nedoumice zajedno. Knjiga Uspon i pad malog Beograda je kruna višegodišnjeg istraživanja koje možemo reći da je započelo 2008. godine jednog sumornog jutra, kišovitog jutra, kada je sasvim slučajno moje ruke sa neba pao Wiener Bilder list bečkih novina iz 1923. godine. Pogledao sam u vijećnicu, krenuli su radovi na vijećnici i vidio sam da na tavanu postoji brojna dokumentacija koju smo, ja i pokačao, ja izuzeli. I ta dokumentacija je u stvari polazna osnova za sva dalja otkrića, istorijska otkrića. To je ta iskra koja je trebala Gradišci da se pokrene točak istorije u pravom smjeru. Dobra arhivska građa, dobri kustosi, dobra podrška, kako tada direktora lokalne uprave, i moralo roditi plodove. Sokolu se krila ne sjeku, ja i danas svojim kustosima dajem određenu slobodu u svom radu, da se razvijaju, da se školuju, da idu na seminare, na izobrazbu, da budemo što jači i što više znanja prikupimo i donesemo u Gradišku. To će nas jedino spasiti. Što se tiče same knjige,
Ona se prvenstveno oslanja na građu, arhivsku građu Zaječarskog muzeja u Gradišci, potom arhivsku građu Arhiva Republike Srpske u Banja Luci i arhivsku građu Arhiva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Moram reći da je građa u Banja Luci i Sarajevu veoma slabo istražena. Mnoga saznanja sam pronašao koja nisu očigledno zanimala nas u periodu poslije Drugog svjetskog rata, što iz neznanja, što iz spoznaje da je taj građanski sloj, srpski građanski sloj upravo poslije Drugog svjetskog rata gotovo iščeznuo. On će konačno, možemo reći, iščeznuti gašenjem prosvete 1949. godine. Zgrada prosvete nikad nije vraćena. Porodica Kovačević je poklonila tu zgradu prosveti. Mi do prije godinu dana nismo imali ni fotografije Stojke i Đorđa Kovačevića. Sva sreća, snimajući film Učitelj u lancima, došli smo do fotografije u albumu gdje piše kumovi Stojka i Đorđe, zato što je Đorđe krstio Vasu Čubrilovića, davši mu ime Vaso Čubrilović, s tim u vezi i škola, od nas u Gradišci nosi pogrešno ime. I sve u stvari kreće, točak istorije kreće od kamaraša, od Srbije, od trgovaca. Kamaraši, znači ljudi koji su pravili stovarište u Gradišci 1848. Risto i Tomo, koje je poslao kapetan Miša Anastasijević u Gradišku i doveli prvog učitelja. Taj prvi učitelj nije se dugo zadržao, krenula je revolucija, otišao je u trupe Stevana Šupikca, u Vojvodinu, u borbe i kasnije, 2 godine poslije, dolazi drugi, Adam Petrović, koji će biti naš prvi učitelj, sada zvanično, koji je Vukovar pisao rukom i tako učio učenike. Trgovci su alfa i omega pod navodnicima prosperiteta, gradiške kulture i obrazovanja, počevši od Vase Vidovića, koji je sebi privukao pod navodnicima opet Đorđa Kovačevića, pa potom iz Dubice za Đorđa Kovačevića iz porodice Gajić doveo i Stojku koja se udala za Đorđa Kovačevića. To su te kumovske, rodbinske, prijateljske veze koje su nukleus malog Beograda. Vaso Vidović je doveo i svoga netjaka, Jovu Čubrilovića. Jovin, brat od sestre, je doktor Pero Ivanović, prvi doktor u Bosni i Hercegovini uopšte, Srbin. Jovina ćerka je prva doktorica, Srpkinja u Bosni i Hercegovini, Staka Čubrilović. Pored arhivske građe, da se vratimo na građu, pored arhivske građe, veliku uslugu su mi učinili potomci porodica koje smo pronalazili najvećim dijelom u Srbiji, u Beogradu. Prije svega Vera Vujičić i njena sestra Jovanka Pinjiković koja se nalazi u Parizu, što se tiče porodice Čubrilović, pošto su one unuke Veljka Čubrilovića. Srđan Bokonjić, koji nam je dao autentičan dnevnik Anke Bokonjić, odnosno Anke Bilbija djevojački, koja je sa Petrom Pecijom sjedila u Staroj Gradišci u istoj kući i to zapisala, tako da su prilozi u knjizi Uspon i pad malog Beograda izuzetno značajni. Zamolio bih vas da pročitate, nećete se pokajati, stvarno su izvori prvog reda. Što se tiče porodica, tu su potomci porodice Malić, danas se prezivaju i Jovanović i Malić. Brojni, porodica Đurić, koja je, nakon što je istraženo, u stvari nepravedno oklevetana kao izdajnička porodica, kao porodica koja je bila protiv srpstva. Oni su u stvari bili samo jedna opozicijona porodica, ovo porodicama kao što su Čubrilović, Vidović, Savić, ali mnogo je učinilo za gradišku kulturu i prosvetu, to ćete pročitati u knjizi. Mi bi sada mogli pričati danima i danima i danima. Prvi doktor, naš domaći doktor Jovo Malić, nije prvi doktor iz Gradiške koji je završio medicinu. Prvi doktor je Đoko Cvijić, koji je završio medicinu u Innsbrucku godinu dana prije doktora Jove Malića, samo što on nije radio u Gradišci. Cvijića kuća i danas stoji na uglu, sada gdje se izvode radovi, poznata Mici vila, takozvana, kako je Petar Cvijić nazvao, prodajući je 1925. Na sreću nije prodao, koji danas stoji. Mnoge nedoumice građevinske smo riješili u ovoj knjizi, gdje se koja porodica nalazila,
Radnički pokret u Bosni i Hercegovini, prva kancelarija je otvorena u stvari u kući Davida Sabljića u Srpskoj Varoši. I nađete niz mnogih rješenja, nedoumica koje su nas tištile sve ove godine, a nadam se da nas u budućnosti neće tištiti. Znam da Gradičani od mene očekuju pisanje nove knjige Koliko je sutra. To tako ide kod nas i na ulici me uvijek pitaju zašto nisi nastavio poslije knjige o Prvom svjetskom ratu sad pisati o Soluncima, to bi bilo i logično redoslijed, ali građa je uslovila da se ne ulazi u pisanje knjige nonšalantno. U pisanje knjige se treba ući prikupljajući sve moguće izvore, a ne objavljujući sve, jer sve se ne može objaviti. Ni ova knjiga ne sadrži baš sve, postoje mnoge priče. Ona ima u sebi romantičarske neke dijelove, posebno priču o zabranjenoj ljubavi, to je šekspirska priča, kako kažete u srce Radana, šekspirska priča Riste Đurića i Darinke Malić, to je zabranjena ljubav dvije porodice koje su u stvari opozicione porodice jedna druge. A ta ljubav je uspjela, iako je brak bio veoma kratak. Oduševit će vas portreti koje ćemo pogledati nakon promocije knjige. To je 28 portreta, ako sam dobro zapamtio, znamenitih ličnosti sa legendama koje objašnjavaju ko su ti ljudi, i to je trenutno možda najveće kulturno blago u Gradišci. I materijalno i duhovno. Ti portreti, u stvari, to je stalna postavka. Sada, ako god uđe, mislim da je stalna postavka, zato što su svi uravnjeni, svi su akademski slikari, su slikali sve portrete, tako da će njihova vrijednost samo rasti. Od porodice Đurić, potomaka koji se sada nalaze u Opatiji, odnosno u Rijeci, smo dobili portret Stojana Aralice iz 1923. koji je bio lični prijatelj Tristana Đurića, te je nakon njegove smrti nastao njegov portret. Taj portret ima veliku vrijednost, kako za grad, tako i materijalnu. Nadam se da će i ostali portreti, da ćemo nastaviti raditi portrete, sada smo u izradi portreta, odnosno izradi slika, akademskih slikara, starih građevina, tako da ćemo se u dogledno vrijeme bilo gdje u svijetu moći predstaviti Gradišku kako u sadašnjosti, tako i u prošlosti, kako je izgledala, kako je napredovala, kako je išla njena transformacija. Jer jedan grad se mora transformisati, to je neminovnost i to ne treba staviti na put poboljšanja i budućnosti, ali naravno da trebamo sačuvati naše kulturno jezgro, stare građevine koje odišu duhom srpskog građanstva. Zahvaljujem se također svojoj porodici prije svega koja me toleriše sve ove godine dok ja pišem. Zahvaljujem se radnicima Zavičajnog muzeja na podršci i svim koji su mi pomagali. Dajani Šini koja mi je pomagala oko prevoda nekih sa Njemačkog, kontaktirala je Grac i Beč, odakle smo dobili indeks doktora Jove Malića. Sad znamo i ocjene doktora Jove Malića, samo nemamo sliku doktora Jove Malića. Što je najgore, možda i gledamo u njegovu sliku, a ne znamo da je to on. Ali riješit ćemo i to, pred nama je život. Hvala vam što ste me želeli.